حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
biar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in fi umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. In mahuli mga kiaulungan kialasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, muna-muna in salaksa sampurna sa lingkat-lingkat iban sa rayaw-rayaw pupudjihan, iban sa sanglitan, amo ingkiatukbal sing kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sa rayaw-rayaw salawat iban salam kiatukbal sing kita pa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lapay na in ahli iban sing katan sing kasahabatan niya, mabut pa mga sila bariman usog iban sing babae, amo inang gayunggong sing panghindo na mamaugbog sing pamando sin akam Islam. Mapuas na hindi to magsama-sama kita niyo katan tumukbal sin pagsyukur. Amo in sa taod-taod pagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena masi-masi
in Allah subhanahu wa ta'ala kato taniukatan amuin diurulan kita niyo puasing kabuhi amunain kusog iban singkaya maun paamuin tumunay sindiakan sin Allah subhanahu wa ta'ala alam sin pamando sin Rasul niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam labi luba tumunay sin sarayaw-rayaw tumunay sin sa taod-taod amal ibadat habulan sin Ramadan amun yari kita niyo kiyasakupan najari ni mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala masih kita niyo mga yu taufik iban hidayat pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin taufikan kita iban hidayat ang kita sin Allah muna magkabtangan amu sa taufik iban hidayat sin Allah ta'ala kagunahan sin kita ha magkabtangan bukon katahan sin kabtangan piya pagbarakat sin Tuhan impangayon tara hindi ha ini hidayat iban taufik ding Allah subhanahu wa ta'ala in papagbarakaton sin Allah ta'ala yung pangadjian dahil nga taufik pamulansang sin Allah ta'ala ha Quran niya mahamulya ha pamando sin Rasul niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha panghindo sin aga maamon ng Islam demikian pangayon na mo pa Allah subhanahu wa ta'ala kata sinakahadir hawain niya Baitullah amon ni masjid hawaktu ini amoy maukab doon kanu impang dungog maukab doon kanu impang atayan amoy dumungog sing kasabunnalan tumayma sing kasabunnalan supaya dumagbos hanggaw tabaran ing kasabunnalan hinang kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala iman sin Rasul niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi yari kita niyo habulan sin bulan mabarakat amo sa bulan mabarakat bulan salak sa hipo tamba manamba sing karayawan hianugara sin Tuhan pamanga sila ipon niya mataw kasi matuyo di magbati lisul maun pahinang marayaw sibo dahin na amuin sibi-sibi ang dakula nakatatapok nakatatampal in hinangun sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin angot iban sin amuin angan-angan nila dumauhat sin dengha mga paruntungan tutungbasan sin Tuhan hianughara niya hakarayawan salak sa bulan sin Ramadan dahil sabihan ito mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala hawagto ini muna pangayon ta po Allah ta'ala in pangadjian in taufikan niya kita tungod sin pagyanon min maqasid as-siyam dahil ha mga maksud simpu asa may ta kita kanya na muasa beta kato si mga ulama na to salaful umma dahil ha mga makawata mga maksud simpu asa may ta kita na muasa amo na bangaon sa bulirapat madawhat sing kita impagyanong takwallah in takwallah pag mabuka pa Allah hati ko maray wayron na awam hang sulag dahil katutan niyo isin pagyanong takwallah amura ko man bang wayron na awam in kita niyo katan pag tawa kong takwallah pag mabuka pa Allah hati ko maray mataw din na awam sin hal sin takwa halom sin pangatayan balikan ko in takwallah bang takarungan in sasabutan pag mabuka pa Allah agon kita niyo katan nakaingat nakahati na kaniya dahil nga pagpaingat kato pagpahati kato sa mga kaguruhan takalasahan sumagawa mataod adakala inaawam kaniya simparihalan hal sin takwallah halom sin pangatayan mayta kakitaan mo riha manusia misan iyanon mataod agon kataan si manusia bang pagmabuka dapat Tuhan in pagbisarahan agon ing kataan di to diyan mga ko bang way kabuka niya pa Tuhan
Hipamong singkatan in kami ini nagmamabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa bukun in pagkitaon ibang pagdungon sin Allah in labtik sin dila himanusia. In pagkitaon sin Allah ta'ala matan pagmabuga himanusia doon ha pangatayan niya yun sin anggaw ta hinang sin anggaw ta baran niya. Isin na awam hati kuway sa matawdin na awam kaniya hamag paragbu sin takwallah. Hamag paragbu sin takwallah. Hangkan na sa amo ini muna-muna dahil mga maksud mayta sin Allah Ta'ala in kita papuasahon iban mang mayta sin Allah Ta'ala fiardo biutangan syara kato fiardo imamu asa kita hangan in kita nangangaku bariman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala muna-muna nasabot takaya na in takwallah impuasa mayta kita mamuasa babautan. Tiyawag si mga ulama in Ramadan, syahrut tarbiyah. Syahr at-tarbiyah. Hatina bulan ipagbabaut. Ipagbabaut sinuno. Simpangatayan ni manusia. Hasupaya mayta. Hasupaya tumutog impul na matan pagmabuka patuhan. Ay bimana, impagmabuka halam simpangatayan, aun waktu halawang aun waktu hakuwa. Aun waktu makusog, aun waktu malamma. Tiranan ni manusia, hawaktu sin pagmabuka niya, pa Allah Ta'ala kimukusog, malaggo, Allahu Akbar. Akong di mo kahawiran, mag-amal ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akong di makatali sin paghali. Akong di makatali sin uno-uno, ingkabaan hamasjid na sadya. Ingkabaan sumujud na sadya pa Allah. Magbasa na sa Quran, manas magdikir patuhan, magmarayaw, papagkahi pakatan, karna yad tusabo, lima lago, ibang kimukusog ipagmabuga pa Allah. Sumagawa, hawag to sing kahalan sing pagmabuga, limamma, ataw kan wala na ron halom nakakuha, tiranan mangdahi pamanusia, makapaghinang sinlanggal sarap pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiranan mangday pa manusia amoy makapagmaksiyat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agka na masul pagkaruan sing kita. Law na nagsasambahin sa ikwan niya, may tailong na bias. May tailong na nakaw. May tailong mangdupang. Ibadat sa ikwan niya, maptabi haji sa ikwan niya, may tailong mga niya. May tailong manglungkop. May tailong biyahon hinang niya, sin nag-ibadat sa siya. Kita siya sin nag-ibadat, hawak to halawing kabuka. Hawak to gimuing kabuka, limamay kabuka, amuin dahil hamanga, mikit ha, panali sintaw yung pangatong sintaw siya, bar ibadat. Hawak to nakakuha, limamay kabuka niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nakapaginang maasiyat. Nariya ini mga kiulungan sin Allah. Dahil nga maksud sin puasa rikato, hinduon kita, bautong kita sin puasa, impatutuhun in kabuka halam sin biga jantong ta. Bat bukun dahil diha ini mahukum, sin sara kato, bukun mahukum di kato, amun hakusog ta mag-ibadat biyaon. Hakusog ta mag-amal ibadat biyaon. Ang mahukum na kita na matan nagmamuka pa Allah, kita na makusog na mamuka pa Allah Ta'ala, kita na makusog nag-amal ibadat pa Allah. Saan na malingkan, di na to kalupahan. In kakahinang hukumun sin sara, in kakahinang sin kita ni hukumun sin Allah, iban sin matanun sin Allah Ta'ala, innamal a'malu bil khawatim. Amoy sabun na dunal ingkatan kakahinang himano siya. Doon mahukom siya hapagbugto sinapas. Hapagbugto sinapas. Amoy ni kagunan tamita patat tapunta ing kabuah pangatayan. Pangayon tapatuhan. Marata sampay pagkamatay matan pagmabuka pa Allah. Bang ini nasabutan matan pagmamuka di kakawi tabiyaon marata pagkamatay ay bima na magading katan. Tumatap na marata pagkamatayin amal ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marata pa Allah tayo sambahayang ta, impuasa ta, in zakat ta, in haji ta, in katan. Amal ibadat pa Allah Ta'ala, tumatap siya, kataptap sing kabuah pangatayan, akabuhi mo pagpakamatay mo, bar ibadat ko patuhan, matan ko, tao maraya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. In makahanggaw makabuha, mga kiaulungan sin Allah. Amun imaatog na sadya sila pawaran nila.
Amuin nagguhulal na sa jil sila pabaran nila. Nagmababuha sa kami ni pa Allah Ta'ala. Sumagod inila pagsaypuhan. Ingkahalan sing kabuha pangatayan. Ingkahalan sing kakahinang. Nagmababuha kaya simbungan si maksiat pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nariha ini makahanggoy makabuha. Hadi pa kita dumatong hawak to sing kamatay. Ang mapindain halta. Mapindain halta. Bakas-bakas matuyo mag-ibadat. Bakas-bakas matuyo magsambahayang, nalawa ipagsambahay, nalawa ipag-ibadat. Nadihay na bulan sin Ramadan, bulan pagbabaot, bulan pagtatarbiya, bulan pagbibiat hamano siya, uning biaton sin puwas harikato, amoy patutugon ng pagmabuha pangatayan, biaton di katin hawanap suta. Ba't amoy ni nakamula hamano siya? Ba't nakamula hamano sin hawanap sunia? Tiranan na marinten hawanap sa alam sin pangatayan, tikdakan ng kabuhat, piyahuwa, amo pakay kabuhaan, himanusin, pagkay ni manusin, misan ito, hindi na kabuhaan. Na marinten hawanap sa alam sin pangatayan, piyahuwa sin hawanap, sunaing kabuhat patuhan. Diyan na sin sambatan, amo pakain, di inya kakausan, anya yahon, impagkahi, misanin Allah Ta'ala, makakaus na sa mga nyaya. Inway niya kaingatan panganyaya na patuhan, anyaya niya muna paginhawaran niya. Hangkan na mga kaulungan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amo ining kahunahan ta. Mayta kita na muasa. Hasupaya mabaut iban matarbiya marayaw inhawa napsuta. Amon mahinang sabab. Mamarinta ing kabuha matan halom sin pangatayan sin kita niyo kabuha matan pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ba't amunin kagunahan sin Allah? Matan pagmabuka pa Allah. Ba't asal kita ni babaitaan sin Allah? Makapila ini kato tani biyanda iban simpag tiag nasihat ya patumtum sin kaguruhan takalasahan. Imparman sin Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kamu mga bariman. Bariman intiyawag. Bariman nagpaparat saya pa Allah usog babae intiyawag sin Allah Ta'ala. Hatungod pa uno hinang diaak sila sin Allah bariman usog iban sin babae in magmamabuga pa Allah Ta'ala. Habukun pati magto ba magmabuga pa Allah in agi sin Allah. Kahunahan sin Allah bariman magmabuga pa Allah sin uno hakka tukati matan pagmabuga. Biya dindag mo si matan pagmabuga amon tutug habigi jantong mo. Taimo ko haatay mo in matan pagmabuga pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Biya dinindag bus niya, misan uno waktu, misan pakaingkaw, uno kaw kahalan, masi yaon halaw simbigi jantong mo, impagmabuha pa Allah, bat amuin matan, sukat kay musin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. In mahuli, in agisin Allah, wala tamutunna, ayaw ka mo magrida, ayaw ka mo mabaya, abutan, dagpakan ka musing kamatay niyo, buat malaing kainila wa antum muslimun, buat malaing kanin ka mo muslim, hindi sila muslim, amoy mga sila istislamullah bitawhid. Ang mga sila mga muslim nagsurrender pa Allah. Mabuha pa Allah, simurinder pa Allah. Labay at pagtawhid pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pulna pagtawhid pa Allah, pulna pagmabuha pa Allah. Marana kataan amal ibadat nila. Magad pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pakabayaan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Biasin tao bang nasagaw si pulis. Uno ni pag-agi sin pulis, dasok si palamjil, na makanajasan sa pag-agi sin pulis. Si murinder na siya. Nalabirin dito ha, tuing kita pa Allah Ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayaw kamu mabaya, dagpakan kamu sing kamatay niyo. Amun wala duning kabuka matan pa Allah Ta'ala. Buat malingkan mabaya kita. Pangayon ta pa Allah. Dumatong ing kamatay ta konsum ko ni sa gana-gana. Inyari masi halam simbigi jantung ta ti matap-tap ing matan kabuha pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amo ni kagunahan ta hagkan na sa mga kiulungan sin Allah may ta ini nasabot ta Ramadan yari kita halaman sin Ramadan mamuasa kita amo imbi atong kita tarbiyahong kita impangatayan ta tumatap ing kabuha pa Allah may ta bukun katan sin nagpupuasa maaptabiha ti matangka sin uhaw iban sin hapdi. Bukun ing katan si nagpupuasa, tumatas ing kabuwa matan halom si pangatayan niya. Diha ini subay kita nyo mamintang iban si manganan. Adakala paglaway sin Ramadan,
Mabaya ko iban sindi, gapuso mo in Ramadan, di mo makapus, di mo kahawiran, mig datud kay mo. Tali unta, pila adlaw na impuasa ta bayon. Simud na kita paamoy, labi na kita hangpo, impuasa ta. Labi na hangpo, impuasa ta. Mig datud siya, misan unuhon mo impuasa ini, mig na kay mo. In makasusa mga kaulungan sin Allah. Ada kala pag igsin puasa, pag sin Sawal, miyagad binig sin kabuga tapotuhan. Amo sa miyagad ha Ramadan na kaig, nalawa, ing kabuga niya patuhan, pag igsin Ramadan, bang uning karyasali na sin Sha'ban, uning karyasali niya haway pa in Ramadan, masi siya magbalik kayo ng neto. Ay bimanin pagtatawbat niya ha Ramadan sadya, in pag-amal ibadat niya ha Ramadan sadya, in mamuasa, in katan hinangon niya, in magsaraka, magpaiftar hataw katan. Pag puasin Ramadan, magbalik da siya pagkaryasali, bang uno siya. In pangasubo, in Tuhan sin Ramadan, Allah. In Tuhan sin bulan Syawal, Allah. In Tuhan sin kataan bulan, Allah. In Tuhan sin kataan tahun, Allah. In Tuhan sin dunia lapay na inluon niya, Allah. In Tuhan tagpapanjaran sin kabuhi mo, Allah. Pakain ko magoy. Pakain ko magoy. Pakain ko magpihi. In Ramadan sadya ko mag-amal ibadat. Ramadan sadya kau mamuasa. Ramadan sadya kau magsambahayang. Ramadan sadya kau magmamuwa patuhan. Biya di na puasin Ramadan. Wayrong pinagdapuhan mo. Ingkatan halom sin panagdapuhisin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayrong pagbaya mo. Ingkatan halom pagbaya sin Allah. Nabang pa maharamadan sadya kita kiaunan matan pagmabuwa pa Allah. Pag-igsin na Ramadan, paglawa sin puasa ini. Mulan puasa nalawa di sa matan pagmabuka, bangko iabutan sing kamatay mo simbulan Syawal, biadi na itutuan. Biadi na tutuan mga rayang, bang kita iabutan sing kamatay tabulan sin Syawal. Bang kita iabutan sing kamatay tahadu kayong simbulan, habukon simbulan sin Ramadan. Maka susah, hagkan na sa diha ini, habulan ini, paruntungan sing kita nyurakula. Asal-asal in au kiaunan in pangatay na matan pagmabuha gaman pakusuhon palago ni kabuha niya pa Allah subhanahu wa ta'ala sin puasa sin Ramadan na mga sila amuin habiyaon sa dyan nagtawbat tabulan sin Ramadan ando pasungan yun na tuyan yun yung pagtawbat niyo misang pahaatod mo amuin pagyanon ada kalalaw mo di sa dyan kaampunan kay musinto na Ramadan bukun bi ahad to maluaging kaampunan sin Allah. Sarayaw-rayaw magtawbat, yabutan ako sin Ramadan, diha ini panuytuyan na karena salaksa karayawan, malaging kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mga sila wala pa nakapagtawbat. Ando pagtawbat na ko mag-us-us pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpinda na ko sing kahalan niyo. Karena magtawbat kami sin di, wayroon dali kalauhan, malaing kang ginhawaran niyo ra. Magtawbat na mag-us-us pa Allah subhanahu wa ta'ala. Walau pun misan hapangatun mo pabaran mo, ikaw na nalo mo sin sa lago-lago dosa, ayaw ko mabuktin hangadulat mo pa Allah ta'ala. Biyawaitan ko sin Allah ta'ala. La taqnatu min rahmatillah. Ayaw mabuktin hangadulat sin kaampunan, iban lasa ulong sin Allah ta'ala. In Allah ta'ala mangangampun sin katan sin dosa si manusia. Misan pa biya lago sin dosa si manusia. Ramadan, magtawbat kita ni sumbunan pagtawbat pa Allah. Ramadan, maghinang kita ni sindaakan sin Allah ta'ala, si matan paghinang sindaakan sin Allah, labay hamatan pagmabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. In mahuli mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di matong in hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam murah-murahan kakawaan tanyo kapangadjian matakaddam bulan sang muna-muna paginhobaran tanyo labi loba sin pangatayan ta. In hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma kunt. Wat bi sayyi'atil hasanata tamhuha. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan tu perkala muna hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam pagtawaw si mga ulama ta salaful ummah amo tu perkala muamalah si manusia
muamala pag parsugpatan si manusia muna parsugpatan muamala si manusia patuhan. Ittaqillah haitsu ma kunt. Parsugpatan hi manusia patuhan. Wa bi sayyi'atil hasanata tamhuha, parsugpatan hibaran pawaran. Parsugpatan si manusia pawaran. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, parsugpatan si manusia papagkahini manusia. Namuna munari ha ittaqillah haitsu ma kunt, niya si mga ulama ta zaman wa makan. Misan unu waktu, misan haunu lugal binaybayan. Masi-masiin ikaw matan nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Maita, ikaw puan niya. Karena misan unu waktu, maka jari kau sin Allah patayon. Misan haunu binaybayan lugal, maka jari kau sin Allah ta'ala patayon. Dia din natin upaman niya. Ay bimakna bukun halong kumkuman ta impagbaya sing kabuhi. Maka jari biyaw di murungu kita khutbah hangkat orang kato di na makawa ha lawangyan. Pagwa mo sin lawangan maka jari hangkat orang kato di na makasud haway lawang tiay Quran niya. Maka jari kato gana-gana. Maka jari kato konsum mamaid na kita hadunya ada kala di pamigin Ramadan kita nakamuna kita muna nakaigding Ramadan. Diatin upaman niya. Ada kala di pamanimpos in kita na muasa Ramadan, kita nain makauna makai mamaid ding Ramadan. Pila na yung mga tao puas apa? Ramadan pa. Hauno sila. In kaiba ng kanila mabaya pa. Lando ding kato imbaya nila mamuasa mag-amal ibadat. Sa way na sila diulan sin Allah. In kaiba ng kakita mo ito na ICU, CCU. Amon husda ko man biyutang magtupasimod niya. In kaiba nan hauno sila na paralyzed di na kayahon. Bang hatagi ibang baya kabuha patuhan labi resab sila. Na in kaiba na ito na kumatos. Way na. Makasusa bang wayro nag-aamal ibadat wala nagtatawat patuhan hauno sila yadto na hakubul nila tiyabunan bulan Ramadan ayaw pa ka hindi similawak patuhan imbar ibadat yabutan sing kamatay na bulan sin Ramadan ayaw pa ka hindi similawak patuhan inway na kapag ibadat habulan sin Ramadan walaw pun in nakapag ibadat habulan sin Ramadan similawak na patuhan bang hipakita ng karayawan. Mga usabuli dapat amoy pangahunan niya in mga waktu niya wala na iubos wala na iusal marayaw kapag ibadatan na biyadi na bahain wala na kapag amal ibadat habulan sin Ramadan hagkam na sa indiha ini baita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam para sugpatan sing kita patuhan amun misan haunu waktu misan uno waktu haunu lugal in kita masi-masi yaun ha pangatayan tay matan pagmabuka pa Allah Ta'ala. Bukun saja kita dumagos nagmatan nagmabawa pa Allah hakaw man tumaga ini pag abot ta pa Manila dugain na kita maap tabiya pag abot ta pang mga dugain kaw man narugain kita amo sa narugain magsasambahay ang di hakaw man ini maap tabiya upama sadya magsasambahay ang hakaw man ini pag datong matupadugain kaw man di na magsasambahayang di na mag-amal ibadat ay bimana misan uno waktu misan haunu lugal subay tatap imatan pagmabuka ta pa Allah hinangun ta ingkatan di akan niya pamanusin Rasul sallallahu alaihi wasallam sing kagaos-gaosan sing ginhawaran ta ang muyan imatan magmabuka pa Allah Ta'ala bukod sa jailab tiksin nila ini karo parsugpatan sing kita wat bisay ata alhasanata tamhuha o tamhuha ini parsugpatan si manusia pawaran niya. Biadi niya tinhantang niya. Bangkaw na kahinang dusa patuhan pagtawat ka. Bangkaw na kahinang kasalanan papagkahimo pangiko kanila kamaapan. Ayaw na ba kita mga tuan mga rayang amuin magpangatayan martabat na kalando. Ita ko lang na mga kamaapan kang kuan si siya pa'y nakarusa. Kumawa sumagaw na kita sin mas labi piyag mareho sin agama. Misan bukon mo dusa hatat ka lang mabat na kahinang intay mo kamapan kami hindi niyo hikapagsulot karua magbaka mo dan sibu-sibu kamo simimay
Matukas inliog nyo karua, nangingirugin ang kato, nangingirugin ang katao. Ang pagmabuka matanbiya ito pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bima na mabuka kita hawa nafsuta, bukon patuhan. Ang paingkarwayaan sin Allah ta'ala kato nagsusulot-sulot, naglalasa-lasa. Sibuda halikusan sin ahli family mo iban sin hadukang tao hangan magtaymang hudaa ka Islam. Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum. Puasin tiartanto sin Allah imang bariman day magtaymang hud pahadaratan sin Allah awan haulian sin ayat fa aslihu baina akhawaykum. Hipapahidjatul sin Allah, hipaparayon na antara si pagtaymang si mu'min. Bima na kaya ingatan sin Allah ang pagambulda. Kaya ingatan sin Allah Ta'ala ang pag-misunderstanding, ang pagkalo simbar iman. Hangkan ha ayat ini, فَأَسْلِهُ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. Nang daak asalin Allah Ta'ala ayat niya, napahipahidjatul niya, hipaparayaw niya. Imparsugpatan si mu'min pa mu'min, hanta si pagtaymang hudila, pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uno-uno na hinang tadusa pa Allah, pagtawatan ta. Ayaw ko imian bariman sa ako, hindi nagpupuasa sa ako, nagsasambayang sa ako, ano pa indusa? Yan pa na kau bariman, hapangaton mo, pabaran mo, usog babae. Yan pa na kau nagsasambayang, na namumuasa kau, nag-amal ibadat kau, suway pa ko, suway pa ngayon mo tawat pa Allah Ta'ala. Matin Allah Ta'ala sasagin na rin sa balam sing Quran, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. Pagtawat kamukatan, singkatan pardusahan niyo, hisiyo sila yato siya ginasin Allah. Ayyuhal mu'minun, o kamu mga bariman, usog iban sin babae. O kamu mga bariman, usog iban sin babae. Mayita kita, misang kita namumuasa, misang kita nagsasambahayang, misang kita bariman, usog iban sin babae, hangan kita manusia, tagdapo kita sin uno, magkalaw magkasa. Bukong kita malaikat, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat di magsusulang pa Allah. Ang paing kita misang kita magsasambay na mumuasa, aun waktu magpakasulang kita di akan sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hangkan nasa kita magtawbat pa Allah, mangayo kita ka maapan, papagkahita, bangaw na hinang ta kanila kasalaan. Hibawa tabay martabat ta. Palunukun tanan atay ta. Ayaw na patugasa. Palunukain atay mo, babaan ni martabat mo hangan sin Allah. Hapamano sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagdusa ka pa Allah, pagtobat ka sa rundoon. Nakahinang ka kasalaan ha pagkahimo, misan pagkahimo nakahinang kasalaan kay mo sa utalawa kay kasulutan. Amuyad to'y matan nagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inhikato, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. In pagpangaddatan marayo papagkahi manusia. Diya kita ni sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas, pagpangaddatan ka mo manusia, sinuno? Bi khuluqin hasan, sin pangaddatan marayaw. Nariha ini di nato na ini patubtubon hangkari lilayunta, wa khaliqin nas, pagpangaddatan ka mo manusia, bi khuluqin hasan, sin sarayaro pagpangaddatan. Ang pariha ini, amo ini ada kala nakalupain tao magsasambahin magpupuasa nag-amal ibadat si pangaddatan. Maaf tabiya, sibo din tagapanghati agama Islam iban sin wayrong panghati. Sibo din mataas sin panghati agama Islam iban sin mabawi panghati. Ada kalun waktu pagkalupahan ti pangaddatan. Ang pagkagunahan na pangaddatan ini sing kita niyo. Amun di pa kita niyo, misan kita ni di mamaita manusia bariman kita, nag-iibadat kita. Manusia na humukom kato ing kita, matan bariman pa Allah, labay pangaddatan marayaw. Ang may nga kita mag-addat. Mag-addat pa ina mo, pa ama mo. Mag-addat pa ahli mo. Mag-addat pa guru mo. Mag-addat pa manusia katan. Bangkaw na hinang murid, pag-adating guru mo. Ayaw paglanlanay nga sing guru mo. Pag-adat. Bangkaw mawada, pag-adatan ko sinataas langit. Sin Allah Ta'ala may kamalaikatan niya. Bangkaw mawada, pag-adatan ko sinari hababaw sing ginlupaan. Pag-adating baran mo, laway ha pag-adat papagkay mo. Pag-adati hina mo. Pag-adati hama mo. Pag-adatin anak asawa mo. Pag-adati manusia, labi luba ing guru mo. Karena malago imparkala sing guru hakabu ising kita niyo.
Sila ini mamumulan sang kato bang biading kalabihan sin Ramadan. Sila ini mamumulan sang kato bang biading kalabihan sin dia akan sin Tuhan iban siliangan sin Allah Subhanahu wa taala. Ha supaya kita ni masalamat daing hadusa, ing kita ni madauhat daing karidaan sin Allah taala. Sila ini pag-addatan ta sila. Na dia pag-addat ini malago parkala ing pagpatibaba. Pangaddatan sa lagu-lagu ing pagpatibaba. Man tawada'a lillah rafa Allah. Ayaw ko mag-angkat-angkat simbaran mo. Simbukon pahikatop kay mo. Tagarin Allah Ta'ala mag-angkat sin darajat mo. Laway ha pag-addat mo papagkahi mo manusia. Isisi magpatibaba hangan sin Allah. Hangan sin Allah. Hakarna sin Allah, magpatibaba siya, ang katunda sa sin Allah Ta'ala maba sa iman sindi. Sabang isi maba umangkat simbaran niya, taason imbaran niya, di niya napag-addatan ng kataan, di niya napag-addatan hinaan niya, di niya napag-addatan yaman niya, di niya napag-addatan manusia kataan, di niya napag-addatan ng guru niya. Ipangatod niya pabaran niya siya ni mataas, hirosdos na sa sin Allah Ta'ala. Hirosdos na sa sin Allah, may tatiubuan na sa takabul kibil, takabur halam simbigi jantung niya. Ampa in deng hamang asyukat sin sara, haramun kanin surga, in halalun kaniya, halal na kana inar kasuran niya, biada bigi hangluk, kibil, takabur halam sin pangatayan. La yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibir. Di pasurun sin Allah Ta'ala palam sin surga. In tau mataas indahan among kiatubuanin atay niya, biya lagu bigi hangluk. Takabul, katakabulan, taasindahan, di makasud surga. Hangkan na sa mga kiulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murah-murah ang pagbarakat kato tanin sin Allah Ta'ala pangajian. In makawa na to, matakad na makawi na to. In mahinang siya sa mabang dahi kato, pahikatap-tap, hikatutog sing kabuka alam sing pangatayanta, mayang dahi na mikyan, hikatutog, hikatatap na to sin sub, imang baya na to, maghinang sindiakan sin Allah Ta'ala, iman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, labi luba habulan sin Ramadan, yari salaksa ing karayawan, tutungbasan sin Allah Ta'ala, mga silamatan, nagmamawa pa Allah Ta'ala, himihinang sindiakan sin Allah, iman sin Rasul, limayo day ha mga liangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين رب العالمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة diri jam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati hayya 'alal falah.